Om Swastiastu. Pemirsa, rumah seangayu bagi pisan di tiang Luputu Dian Ristianti, Presiden Ngaturang Orti Bali Majengring Idedani. Rahinani mangkin anggara umanis wuku uye tanggal 10 Desember warsa kali tali petang likur. Inggih sani mangkin aturang di tiang Orti Bali sejantok nyani. Pemirsa, kurikulum merdeka pina ke uger-uger ring sejeroning yang terang pembelajaran, ngicenin kemardikan ring sekolah miwa guru, yang tenang tata cara pembelajaran, nganutin kahanan utawi pebuat sisir. Tujuan kurikulum merdeka, ngawinang pendidikan sani ngerana yang bagi majeng ring sisilan guru. Nanging, pemargi kurikulum merdeka ring pembelajaran Baso Bali puniki kantun manggihin pekewah ring wewidangan. Sile sinunggil guru SD Baso Bali ring Denpasar, Luputu Juniari Setia Dewi Maosang. Guru-guru polis telah milihin mekudang-kudang metode pembelajaran nganutin pabuat sisya rikale ngajain Baso Bali. Kurikulum Merdeka Belajar puniki keabtiang soang-soang guru praside laksanayang pepelajaran sani bervariasi variatif mangde pepelajaran sani kemargiang presiden nicenin manah liang ring alit-alite tur pepelajaran punike elah karesepang. Mawinan asa punike titiang keabtiang presiden nyaya gayang makudang-kudang media ajar sedurung ngajahin mangde sisye puniki nenten med rikale melajah. Lianan punike titiang ngajakin sisye sami mangde nenten sewai-wai merajah ring kelas manten. Presiden nike melajah ring luar kelas sekadi mepelalianan sane wenten pai ketanyane tekening pemelajahan. Sakewanten Juniari Maosang, kurikulum merdeka puniki nenten dangan kemargiang kantun ake pikobet nyani. Sile sinunggil pikobet sane wenten ring guru Baso Bali inggih punike nyaya gayang media aja. Pemirsa, kurikulum merdeka ngicenin galasan dahat makeh majang ring guru Baso Bali anggen berinovasi. Dua ning asa punike, dukungan saking mekudang-kudang pihak dahat keabtiang, mangde pepelajaran Baso Bali Presiden Limbak nganutin pengabdin irage. Inggih dedani sareng sami, wangta kadial sapunike daging orti rainane mangkin. Dumugi benjang pungkur kecundok mali sareng titiang, Luputu Dian Ristianti. Ring acara Orti Bali selantur nyani. Maka wasanan yang atur puputang titiang antuk para santi. Om Santi, 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 Om.